Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare muri Ethiopia kiravuga ko abasirikare bo mu mutwe kabuhariwe bo mu bwoko bw'aba Amhara batangiye kuva mu karere ka Tigray muri gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo, inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ziravuga ko zishima igikorwa cy'umuhuza Uhuru Kenyatta cyo guhura n'abayobozi bazo bakaganira. Byari ku rutonde byigwa cyane cy'ingenzi ko ari kubanza gusuzuma no kureba nyirabayazana y'intambara. Icya kabiri se ni ukwibaza utese amahoro azagaruka ate muri kano karere kacu. Turanabishimira cyane kuba bemeye gutera intambwe kugira ngo batwumvirize natwe. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabye Christopher Kayumba wahoze hari umwarimu muri kaminuza y'igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6 ku byaha akurikiranyweho byo gufata abakobwa ku ngufu. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngyumva amaze kutugizaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya buravuga ko ingabo zabwo zamaze gufata Soledar, umujyi ucukurwamo umunyu mu burasirazuba bwa Ukraine umaze igihe warabaye isibaniro ry'imirwano ikaze. Minisiteri y'ingabo i Moscow yavuze ko ibi bizatuma abasirikare b'Uburusiya bazibira inzira ingabo za Ukraine mu gace ka Bakhmut, undi mujyi bamaze igihe bawugabaho ibitero. Inkuru ya Will Vernon muragizweho na Robert Patrick Misigaro. Umujyi wa Soledar ubu uri mu minwe y'Abarusiya nk'uko Moscow ibitangaza. Mu rwandiko rwasohowe uno munsi, igisirikare cy'Uburusiya cyavuze yuko Soledar ubu aricyo kiyigenzura yose kandi yuko ibitero muri ako karere bizobandanya. Soledar yarabereyemo intambara ya runyota muri izo ndwi ziheze, kenshi hakoreshwa abasirikare b'abacangiro b'Abarusiya bo mu mugwi uzwi nka Wagner. Ariko Ukraine irahakana yuko Soledar yafashwe, ikavuga yuko imigwano muri uwo mujyi ikibandanya. Umucamanza i New York yategetse ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango wa Donald Trump kwishyura ihazabu ya miliyoni n'ibihumbi 600 by'amadolari kubera ibyaha byo kunyereza imisoro. Aya mande niyo ngano ntarengwa yemewe ku mategeko ya leta ya New York. Ikigo cya Trump Organization cyahamijwe ibyaha byinshi byo kunyereza imisoro gikoresheje impapuro mpimbano mu gihe cy'imyaka 15. Yaba Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba umuryango we nta numwe washinjwe ku giti cyabo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru wahoze akuriye urwego rw'imari muri iki kigo, Allen Weissenberg, yafunzwe amezi 5 nyuma y'amasezerano yagiranye n'ubushinjacyaha akemera kuba umutangabuhamya mu rukiko. Umugabo wategetse Kazakhstan mu myaka 30 ya mbere y'ubwigenge bwayo yongeye kugabanyirizwa igihagararo cy'umuryango we w'ubuherwe. Nursultani Nazarbayev yagumanye ijambo nyuma yo kwegura ku butegetsi muri 2019 mu gihe abakobwa be nabo batatu bari barahawe ubudahangarwa. Ubu ibi byose byahindutse bikurwaho n'inteko ishinga amategeko, anamburwa inyito y'icyubahiro yari afite y'umukuru w'igihugu. Mu mwaka ushize Kazakhstan yaguye mu bihe byamennye amaraso byasembuwe n'imyigaragambyo y'abamaganaga ibiciro bya peteroli. Perezida Kasim Jomart Tokarev yakoresheje ikiboko mu gucecekesha abigaragambyaga icyo gihe, kandi ntiyigeze avuguruza ibihuha byavugaga ko iyi myigaragambyo yasembuwe n'umuryango wamubanjije ku butegetsi. Ubushinwa buravuga ko ntacyo buhisha isi ku bijyanye n'icyorezo cya COVID cyugarije igihugu, kabone n'ubwo ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS rikomeje gusaba andi makuru. Inkuru ya Michael Bristow muragizweho na Prime Ndikumagenge. Umuvugizi wa leta y'Ubushinwa yavuze yuko ico gihugu gikorera ku mugaragaro kandi ko gitanga ico yise amakuru ku gihe abakenewe. Ariko inyuma yo gutanga amakuru neza ku bantu bafatwa n'abicwa n'iyo ndwara ko kiringo hafi c'imyaka 3, Ubushinwa bwarahagaritse gusohora ibitigiri vya buri munsi, mu gihe nyene ibitigiri by'abafatwa byari bitanguye kuduga cyane.
mbere na bamwe mu bashakashatsi bo mu Bushinwa nyene bavuga ko udashobora kuronka ibiharuro nyavyo kuri covid. Igisirikare muri Ethiopia kiravuga ko abagize ingabo zidasanzwe kabuhariwe special forces za Amhara batangiye kuzibukira bava muri Tigray mu gukurikiza ibikubiye mu masezerano y'amahoro yarangije intambara y'umwiryane y'imyaka 2. Ingabo zo muri Amhara zari zafashije guverinoma mu ntambara yayo y'inyeshyamba z'Abatigray. Minisiteri y'ingabo yavuze ko umuhango wo kubasezeraho wakozwe igihe bavaga mu mujyi wa Shire. Muri iki cyumweru abarwanyi bo mu karere ka Tigray batangiye gutanga intwaro ziremereye nk'uko bikubiye mu masezerano yo mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Inyeshyamba zanasabye ko abasirikare ba Eritrea bava muri ako karere ariko ntibirakorwa. Iyi ni BBC Gahuzamiryango imva no kuri Kisure FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com. Aho muri Ethiopia kandi abategetsi ba karere ka Oromoya baravuga ko bari gushakisha abafungwa bagera kuri 880 batorotse nyuma y'igitero cy'inyeshyamba. Umutegetsi wo muri ako karere yashinje ingabo ziharanira ubwigenge za Oromo Liberation Army cyangwa OLA kugaba icyo gitero cyabaye mu minsi myinshi ishize kigahitana abapolisi 5. OLA ntacyo yabivuzeho. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Bulehora yabwiye BBC ko bamwe mu bafungwa bari abarwanyi ba OLA. Mu gihe umuryango mpuzamahanga uhugiye ku masezerano y'amahoro muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia, ikibazo cy'umutekano muke mu duce twa Oromia gikomeje kumubera nabi cyane. Jacques urakoze Prudence Ngiyo. Mwabyumvise mukanya mu makuru Prudence hamaze kubagezaho ko igisirikare muri Ethiopia kivuga ko abasirikare bo mu mutwe kabuhariwe mu bwoko bwa Amhara batangiye kuva mu karere ka Tigray muri gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara imaze imyaka 2. Ingabo zo mu karere ka Amhara zafashije leta mu ntambara n'inyeshyamba z'abanya-Tigray. Izi nyeshyamba zimaze kandi igihe zisaba ko abasirikare ba Eritrea basubira mu gihugu cyabo ariko ntabwo ibi byari byakorwa. Ni inkuru ya Wiros umugezwaho na Florentine Kwizera. Ubushikiranganje bwo kwibuna abansi bwa Ethiopia bumenyesha yuko habaye ibirori byo gusezera ingabo za Amhara igihe zava mu mujyi wa Shire. Ibi bigiye kuba inkuru ku bagwanyi ba Tigray People's Liberation Front TPLF nabo bari bamaze igihe bashira mu bikorwa ibisabwa mu masezerano y'amahoro harimo gutanga ibigwanisho byabo bikomakomeye muri iyi ndwi. Ariko nta kajambo kavuzwe ku byerekeye ko ingabo za Amhara zuba zigiye kuva mu karere batatira ku burengero bwa Tigray. Ntibizwi neza nimba abasirikare ba Eritrea nabo bagiye kuvayo. Ubutegetsi bwa Asmara na TPLF bankanurunuka kuva kera. Kuba Eritrea itagize uruhara mu biganiro nabyo biza gutera ingorane mu ishigwa mu ngiro y'aya masezerano yashizwe ku igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Inkuru ya Wiros. Twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Congo aho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntara za Kivu zombi mu rasirazuba bw'icyo gihugu yahaye umunsi ntarengwa, itariki ntarengwa ingabo z'igihugu n'iz'akarere kugira ngo zivane umutwe witwaje intwaro wa M23 mu turere wigaruriye muri teritwari za Rucuru na Nyiragongo. Ayo mashyirahamwe yemeza ko M23 ivuga ko isubiza mu by'ukuri ko uduce isubiza mu by'ukuri itatuvamo kandi ngo ikomeza gukorera amabi abanyagihugu baho. Ariko ingabo z'akarere zishinzwe kugenzura uduce M23 isubiza zo zemeza ko icyo gikorwa kigenda neza kandi ko mu duce tumaze gusubizwa kugeza ubu nta kibazo gihari. Ni inkuru mwateguriwe na Prime Ndikumagenge. Ayo mashyirahamwe yemeza ko haba gusa ibirori vy'ikinamico byo guhenda amaso hagati ingabo za leta n'iz'akarere kwisubizwa ry'utwo turere M23 iba yahoramwo, ariko ko mu by'ukuri ingabo z'uwo mugwi ataho zija. Mu itangazo ryabo abaserukiye ayo mashyirahamwe Engineer John Banyenye na Adrien Zawadi badondagura ibibanza byinshi bemeza ko M23 ikirangwamwo kandi byitwa ko yahavuye. Bavuga kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi babandanya gukorera amahano abanyagihugu mu kubabuza kuja mu mirima yabo no kubakubita gushikaho bamwe bapfa iyo bayibasanzemwo. Ayo mashyirahamwe agabisha ko birenze itariki 15 uku kwezi kwa mbere, no kuvuga mu minsi 2 gusa, abagwanyi ba M23 batavanywe by'ukuri muri ivyo bibanza n'ibindi byose bazoca bahamagarira abanyagihugu kuja mu migumuko.
naho ayo mashyirahamwe avuga uko ingabo z'akarere ka Afurika y'ubuseruko zijejwe gushikirizwa ibibanza M23 yahoramwo zemeza ko gushika ubu igikorwa kigenda neza. Mu butumwa bwanditse, izo ngabo z'akarere zabwiye BBC ko ukuva kwa M23 kwaho yari yarigaruriye kuba mu buryo butunganijwe ku murongo kandi mu rutonde bimeze neza. Izo ngabo z'akarere zivuga yuko gushika ubu atamabi ziramenyeshwa muri Kibumba na Rumangabo zimaze gushikirizwa. Mugisa no kuvuga yuko abanyekongo batokwitega vyose ku ngabo za gisirikare mu kugarukana amahoro, izo ngabo z'akarere zabwiye BBC ko intambara yo mu buseruko bwa Kongo irimwo inzitane nyinshi zikeneye gutorerwa inyishu hakoreshejwe inzira nyinshi kugira impera n'imperuka haboneka amahoro muri ico gice ca Kongo. Bwimende ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Tugume mu burasirazuba bwa Kongo aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zivuga ko zishima igikorwa cy'umuhuza Uhuru Kenyatta cyo guhura n'abayobozi bazo bakaganira. Ibiro ntaramakuru y'Ubufaransa bivuga ko mu nama yabereye mu mujyi wa Mombasa muri Kenya ku munsi w'ejo umutwe wa M23 wemereye umuhuza gukomeza kuva mu birindiro urimo mu burasirazuba bwa Kongo no gukorana n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zatangiye kugenzura uduce M23 ivamo. Intumwa za M23 zari ziyobowe n'umuyobozi w'uwo mutwe mu rwego rwa politiki Bertrand Bisimwa. Mu kanya kashize navuganye n'umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 Karemera Carnisius ntangira mubaza ibyavuye muri iyo nama bagiranye n'umuhuza w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Muri iyo nama ikemejwe no gukomeza processus y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo kandi nacyo cy'ingenzi gikenewe na buri wese. Mwemeye gukora iki? Ndagira ngo ibyo twemezanya nabo byose ni gushira mu bikorwa imyanzuro ya Minisome du Rwanda ndetse inama yabereye i Rwanda mu kwezi kwa 11. Yego. Kuvuga ko mwemeje ko mugiye kuva mu birindiro murimo no kubahiriza gushyira hasi intwaro. Ndagira ngo ibyari ku rutonde byigwa bwana munyamakuru cyane cyane cy'ingenzi ko ari kubanza gusuzuma no kureba nyirabayazana y'intambara. Ni igiki cyateye intambara? Icya kabiri se ni ukwibaza utese amahoro azagaruka ate muri kano karere kacu. Ubwo rero ubwo bateye intambwe turanabishimira cyane kuba bemeye gutera intambwe kugira ngo batwumvirize natwe bumve izo mpamvu zose na nyirabayazana y'itera intambara muri kano karere. Tuzi ko mwatangiye mwavuze ko mugiye kuva mu bindiro byanyu, mwamwemereye iki umuhuza? Ndagira ngo igishoboka cyose nibona twaratanze urugero twaratanze Kibumba tugakurikiza tugatanga ikigo cya Rumangabo ibyo bice byose bikabiri mu maboko y'ingabo za EAC. N'ubundi processus izakomeza mu bucyo ku buryo nubwo ubwo bemeye kutwakira bakabemeye kutwumviriza bakadutega amatwi. Ndagira ngo nanone hazabaho n'umwanya kugira ngo twicarane na guverinoma ya Kinshasa turebe processus y'uburyo amahoro yagarukiye wacaramye. Hanyuma mwe mwasabye iki? Ntacyo mwasabye? Icyo dusaba ni amahoro. Ubundi iyo processus nubwo tuyikora natwe ariko natwe ibyo twasaba bemere tuyirane ikiganiro kiziguye na guverinoma bityo amahoro dushake umuti wayo amahoro arambye. None umuhuza yabemereye ko azabasabira leta ya Kongo kwicana mukaganira kuko ibi ni ibintu maze igihe musaba, ibyo mwarabimusabye? Mu byo dusaba byose nabyo birimo, nizere ko azabishyira mu bikorwa nk'uko yateye intambwe. Narimbaje muri iyo nama ya Nairobi mwagejeje kumuhuza Uhuru Kenyatta ko mwifuza ko mwicarana na leta ya Kongo. Icyo mwarakimubwiye yababwiye iki? Nacyo kirimo mu bisabwa nabyo birimo bwana munyamakuru. None yababwiye iki se? Dutegereje ko bizashyirwa mu bikorwa kandi ntabwo abihakana kuko niyo nzira. None umuhuza we yabemereye ko agiye kubamarira iki, ko agiye kubakorera iki? Ibyo tumusabye ko agiye kubishyira mu bikorwa biragenda muri processus ngo natwe tuzagenda mu yindi. None abishyira mu bikorwa gute kandi atariwe mu Rwanda nawe? Azabisaba si umuhuza se, umuhuza nicyo bashinzwe. Mugiye gukomeza kuva mu birindiro byanyu cyangwa se ni hariya habiri gusa mwavuze ko mwavuye? Processus izakomeza bwana munyamakuru. Urabona ko twateye intambwe ya mbere, dutere intambwe ya kabiri. Turashimira cyane umuhuza facilitateur nyakubahwa Uhuru Kenyatta kuba nawe yateye intambwe kugira ngo atwakira dutega amatwi atwumve. Ndahamye ndashidikanya ko n'izindi etape zizakurikiraho. Harabavuga ko muhava mukajya gutera ahandi mukahashyira ibirindiro bishya. Ibyo byo byaba bimaze iki muvuye ahantu hamwe mukajya gufata ahandi? Bwana munyamakuru, ntabwo twebwe tuyadutera. Umunsi batumishaho urusasu ntabwo twahagarara ngo turebere. Ibyo bikorwa bumva bikorwa aho ngaho nuko babaje kudutera tukabasubizayo. None iyo muvuye Kibumba mukava Rumangabo mujya hehe? Tujya muri Kongo iwacu. Oya mutwe turere ntushaka kubaza. Turi mu karere ka Rucuru.
mugakomeza kurwana cyangwa turwana iyo batumisheho urusasu bwana munyamakuru nongere mbisubiremo iyo batumisheho urusasu turabasubiza rwose icyo cyo ni ihame ridakuka. none imirwano twumva iba hariya za Gicanga mushaka kwinjira muri Masisi iyo ibaro ko babarasheho cyangwa nuko mushaka kujya muri Masisi nyine? Urakoze cyane. Iyo mirwano igiba ari uko baturasheho icyo tutahanganira kurebera nukugira ngo baturase kutwisukira bwo nishano kuri bo. Ntabwo intego yacu ari kujya gufata ubutaka bwana munyamakuru kuko n'ubundi ubwo butaka n'ubwacu nicyo duharanira na wundi Masisi ni yacu Rucuru ni yacu aho ngaho hose umva bavuga ni iwacu tuhafitiye uburenganzira busesuye. Icyo twabuze ni amahoro kwatura mu mahoro ni nacyo dushaka nicyo duharanira. Karemera Canisius hiradio mwumva ni BBC Gahuzamiryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda bari mu Rwanda no mu Burundi murakurikirana amakuru ku mirongo migufi ya shortwaves naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Noneho tugiye mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Christopher Kayumba wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6 ku byakurikiranyweho byo gufata abagore ku ngufu n'ibyaha we aburana ahakana. Yasabye urukiko kugirwa umwere rukamuhanaguraho ibyo byaha yisi bihimbano birimo inyungu za politiki. Bwana Kayumba yatawe muri yombi mu mwaka wa 2021 nyuma y'amezi make hatangiye ishingwa ry'ishyaka rya politiki yise Rwanda's Platform for Democracy RPD. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Urubanza mu mizi rwabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umushinjacyaha ashinja Christopher Kayumba ko yafashe ku ngufu abakobwa babiri, umwe wari umukozi we n'undi wigaga muri kaminuza mu itangazamakuru. Umushinjacyaha yavuze ko muri 2012 aribwo Christopher Kayumba yafashe ku ngufu wari umukozi we bwa mbere yamusabye gukora isuku mu cyumba cye. Umushinjacyaha kandi yavuze ko muri 2017 nabwo yashatse gufata undi mukobwa wigaga muri kaminuza ariko akamunanira. Ni icyaha yarezwe nyuma y'imyaka 9 y'igihe bivugwa ko cyakorewe. Umushinjacyaha abwira urukiko ko umukozi yanze kubivuga kuko yabonaga Kayumba ari umuntu utinyitse kandi ko icyaha cyo gufata ku ngufu gisaza nyuma y'imyaka 10. Mu gusubiza ibyo birego, Christopher Kayumba yabwiye urukiko ko ari ibihimbano. Yafashe umwanya wo gusobanurira urukiko uko ibimenyetso ku byaha byo gufata ku ngufu bitahurwa mbere y'uko biregerwa urukiko. Kayumba avuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha mu magambo ye ari ibintu abantu biganirira, yageranyije n'iby'abacuruzi bo mu isoko babuza abakiriya. We n'umwunganizi we Maître Sefu Ntirenganya bavuga ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugaragaza. Bati niba nta raporo y'umuganga ihari twaje gukora iki mu rukiko? Bongeraho ko amagambo gusa adashobora guhamya icyaha cyo gufata ku ngufu. Yabwiye urukiko ko ibyo birego byose byaje mu kwezi kwa 3 umwaka wa 2021 ubwo yari amaze gushinga ishyaka rya politike yise Rwanda's Platform for Democracy. Icyo gihe kandi ngo abantu atavuze baramuhamagaye ngo bamusaba kwihutira kwisubiraho ku byo gushinga ishyaka cyangwa akabona ingaruka. Avuga ko nyuma n'ubucuruzi bwe bwose bwafunzwe. Umushinjacyaha yamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6. Kayumba we asaba urukiko kumugira umwere rukemeza ko ibyo aregwa ari ibihuha bigamije kumutesha agaciro. Urukiko rwavuze ko umwanzuro uzatangwa tariki 10 z'ukwezi kwa 2. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch ejo wasohoye icyegeranyo ku kuntu ubona uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi bwari bwitwaye mu bihugu birenga 100 mu mwaka ushize wa 2022. Nyuma yo kubagezaho amakuru yacu y'ejo icyo iyo raporo ivuga ku Rwanda, uyu munsi turajya ku Burundi aho Human Rights Watch ivuga ko iyubahirizwa y'agateka kazina muntu rikiri ikibazo ngorabahizi kandi ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yijeje gukora akigera ku butegetsi muri urwo rwego ibyinshi bitari byagerwaho. Human Rights Watch ivuga ko mu gihugu kiboneka ubwicanyi, inyuruzwa, icarubozo, gufungira abantu busa no gufunga abatavuga rumwe cyangwa abakekwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo cyegeranyo kandi gishyira mu majwi urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD mu bikorwa byo konyanga agateka kazina muntu. Navuganye na Louis Maj wo muri Human Rights Watch ntagira mubaza uko muri rusange ibahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryifashe mu Burundi. Some restrictions against media and civil society have actually. Hari aho twabonye ibikorwa byo kubangamira abanyamakuru ndetse n'imiryango itagengwa na leta.
nk'uko mubizi ni inshingano za Human Rights Watch kubigaragaza iyo byabaye. Ikiriho ni uko ubwo Perezida Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi asimbuye Nkurunziza nyuma y'urupfu rwe rutunguranye, yari yavuze ko atangiye ibihe bishya by'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Ariko ikiriho ni uko ibintu bikimeze nabi. Uburundi bwo mu mwaka wa 2023 mu by'ukuri ntibusa n'ubwo mu myaka 10 ishize, ubwo imiryango itagengwa na leta yakoreraga ku mugaragaro kandi mu bwisanzure ifasha abaturage bakeneye inkunga. Itangazamakuru ryakoreraga mu bwisanzure rivuga ku byaha bimwe na bimwe bikomeye, ariko ubu ntushobora kubibona mu Burundi. Yego ushobora kuvuga ko ibintu bisa naho bimeze neza ugereranije n'uko byari bimeze mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariko muri rusange ibintu ntibyahindutse cyane kubirebana n'uburenganzira bwa muntu. Hari igihe byabayeho ubutegetsi bwa CNDD FDD bwubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko bisa naho ibintu byahinduye icyerekezo aho ubu burenganzira butubahwa. Ni ibintu bihangayikishije kuba imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi zisa n'izigaruriye ibikorwa by'ubutegetsi mu nzego zo hasi kandi ntihagire ubizibaza. Bakora ibikorwa bimwe bya leta mu izina rya CNDD FDD, kandi dufite amakuru yizewe cyane yemeza ko imbonerakure zikorana n'ingabo za leta ndetse zikagira n'uruhare mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Burundi Defense Force and taking part in combat in the Democratic Republic of the Congo. Hari ibimenyetso bifatika mu bifiteho? We have received very strong allegations. Dufite amakuru yo kwizerwa. Yego ntibitworohera gukora twisanzuye muri Kivu y'Amajyepfo, ariko twabonye amakuru twizeye yemeza ko imbonerakure nazo ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Congo. Ariko ishyaka riri ku butegetsi ibyo mushinja urubyiruko rwaryo rirabihakana, rikavuga ko imbonerakure ifashwe yanyuranije n'amategeko ihanwa ku giti cyayo. No, that's, I mean, the government says that. The government has said many things. Oya rwose, mu mwaka wa 2020 guverinoma yavuze ibintu byinshi ko Perezida Ndayishimiye agiye kugira icyo akora ku mbonerakure ndetse no kugabanya ibikorwa bihungabanya ikiremwa muntu, kandi nta cyakozwe. Guverinoma ishobora kuvuga ko abakoze ibyaha babibazwa, ariko icyagaragaye ni uko umwaka ushize abakozi bakuru ba leta ndetse n'aba CNDD bashishikarije ku mugaragaro umutwe w'imbonerakure kugira uruhare mu bikorwa byo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inzego z'ubutegetsi. Ni abantu bafitanye isano n'ishyaka ndetse ubu banatojwe kuba abakozi ba leta mu nzego z'umutekano. Bashishikarizwa n'ishyaka kwivanga mu byemezo by'ubutegetsi. Naho ku kibazo cyawe, mu myaka mike ishize imbonerakure zibarirwa ku mitwe y'intoki nizo zaryojwe ibyaha zakoze, naho ibindi byaha byinshi twagaragarije ibimenyetso byakozwe n'imbonerakure ntibyigeze bikurikiranwa. Reka noneho twerekeze mu majyepfo y'umugabane wa Afurika. Muri 2019 leta ya Namibia yavanyeho icyaha cy'icyo yise guta impinja. Ibi ni igihe ababyeyi badafite ubushobozi bwo kwita ku bana babo bajya kubasiga ahantu hateganijwe hari umutekano aho bashobora kuboneka. Leta yatangije igikorwa cy'ubukangurambaga igihe itegeko ryahindukaga, ariko ubu ngubu iri mu gushaka ukuntu yakongera kugitangiza bundi bushya, kubera ko itekereza ko nyuma y'imyaka 3 itegeko rihindutse hakiri abana bagisigwa ahantu habangamiye ubuzima bwabo. Ibisobanuro birambuye ni muri iyi nkuru mbagezaho y'umunyamakuru wa BBC Grace Kuria wagiye kwirebera uko ikibazo cyifashe umurwa mukuru wa Namibia, Windhoek. Ntabwo cyari icyemezo cyoroshye gufata nk'umubyeyi, gutwita umwana amezi 9 maze mu nyuma ukamutanga. Ntabwo byari byoroshye, ariko narabikoze kubera ibihe nari. Uyu mugore twise Linda byabaye ngombwa ko atanga umwana we igihe yari afite iminsi 3 gusa. Yari yamubyaye atabiteganije, kandi byarimo kumugora cyane kwita ku bandi bana be 4. Abandi bana banjye 4, iyo rero mu nzu nta kirimo, babyumva bati mama ntacyo afite uyu munsi, ntabwo turi buryo uyu munsi. Ariko uriya wa 5 we, iyo nta biryo byashoboraga kuba bihari,
ntiyari kubyumva. Nuko rero mfata umwanzuro wo kumutanga, wo kumuha ushobora kumwitaho. Imibare itangazwa n'igipolisi muri Namibia yo hagati ya 2018 na 2022 ivuga ko impinja hafi 140 zatawe na ba nyina hirya no hino mu gihugu. Hari impamvu nyinshi zituma ababyeyi bumva ko nta yandi mahitamo bafite. Donata Chivoro ni umugenzuzi w'abakozi mbonezamubano muri Minisiteri y'Uburinganire muri Namibia. Kimwe mu bitera ni abagore batwara inda batabiteganije, maze umugore yitwaye akavuga ati umuryango wanjye nta bushobozi ufite bwo kurera uyu mwana, kandi nanjye ntabwo mfite. Itegeko rirengera abana muri Namibia ryatangiye gukurikizwa muri 2019 rivuga ko umwana ababyeyi be badafite ubushobozi bwo kurera ashobora kujyanwa ahantu habugenewe hafite umutekano, hamwe muri aho hantu akaba ari nko ku bitaro cyangwa se station za polisi. Uwo mwana agomba kuba adafite ibimenyetso by'uko yahohotewe cyangwa se atitaweho uko bikwiriye, naho ubundi ababyeyi be batabwa muri yombi. Minisiteri y'Uburinganire itekereza ko ibi abanyagihugu benshi batabizi, niyo mpamvu rero yongeye gutangiza igikorwa cy'ubukangurambaga. Uyu ni Donata nanone. We do talk at the radio in a different vernacular language. We do go to schools. Dutanga ibiganiro ku maradiyo mu ndimi gakondo zitandukanye, tujya ku bigo by'amashuri, tugakoresha inama mu miryango, abakozi mbonezamubano kandi abasaba abakuru b'imiryango ku mirenge kujyana nabo igihe bahamagaje inama z'imirenge. Please involve us. Iyo umwana amaze gutangwa ahabwa umukozi mbonezamubano, hagakorwa iperereza ryo kumenya ukuntu uwo mwana ababyeyi be bamutaye. Aha rero niho bamenya niba ababyeyi be bagomba gukurikiranwa mu bucamanza. Mu nyuma rero umwana ashyirwa mu kigo kirera abana ategereje kubonerwa umuryango uzamurera. Wheels of the bus go round and round, round and round. Mark, mark, round and round. Kimwe muri ibyo bigo ni cyitwa Ruwache Elohim Foundation kiri hanze gato y'umurwa mukuru Vinduke. Iki nicyo kigo cyonyine cy'abigenga muri urwo rwego kandi gikorana na leta. Cyashinzwe na Ronald Peters n'umugabo we Dick Peters hashize imyaka 4 kandi gishobora kwakira umubare muto w'impinja. Byose bitangira muri kino kigo. Iyo umubyeyi adashatse kugumana uruhinja rwe, araruzana akarushyira mu gasanduku kabugenewe karimo matora n'ikiringiti. Iki kigo gishyira ingufu cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga. Kimwe na leta, iki kigo gitekereza ko ababyeyi benshi nta makuru bafite ku bijyanye n'ukuntu babigenza. Uyu ni Ronald Peters, umwe mu bashinze ikigo cy'abana Ruwache Elohim Foundation. If I do really aggressive awareness. Ahagira ati iyo dushyize ingufu nyinshi mu bukangurambaga duhita twakira ubutumwa bwinshi bw'abantu batubaza ahantu twateganije hashyirwa abana ababyeyi badafite ubushobozi bwo kurera. Rero ubukangurambaga ni ingenzi cyane. Iki kigo cyakira impinja mu gihe cy'agateganyo kandi gikora uko gishoboye kugira ngo ababyeyi babe bafite iminsi 30 yo kugira ngo babe bakwisubiraho basubirane abana babo. Icyo gihe iyo kirenze bashakirwa imiryango ibarera. Inkuru ya Grace Kuria kuri abo bana bajugunywe n'ababyeyi babo badafite ubushobozi bwo kubarera mu gihugu cya Namibia mu murwa mukuru Vinduke. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzaha umwanya batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ni ikiganiro cyavugaga ku mitwe yitwaje ibirwanisho abanyamahanga iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Prudence Nyumva agarutse hano muri studio kutugezaho hamwe amakuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Jacques Burusiya buravuga ko ingabo zabwo zamaze gufata Soledar n'umujyi ucukurwamo umunyu mu burasirazuba bwa Ukraine umaze igihe warabaye isibaniro ry'imirwano ikaze. Ariko rero ingabo za Ukraine zikavuga ko ibyo ngibyo atari byo, ko imirwano igikomeje muri ako karere. Umucamanza New York we yategetse ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango wa Donald Trump kwishyura ihazabu ya miliyoni n'ibihumbi 600 by'amadolari kubera ibyaha byo kunyereza imisoro. Aya mande akaba ari yo ngano ntarengwa ashobora gucibwa umuntu yemewe mu mategeko ya leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo wategetse Kazakhstan mu myaka 30 ya mbere y'ubwigenge bw'iki gihugu yongeye kugabanyirizwa igihagararo cy'umuryango we w'ubuherwe. Nursultan Nazarbayev
yagikomeje kugira ijambo nyuma yo kwegura ku butegetsi mu 2019 mu gihe abakobwa be batatu bari barahawe ubudahangarwa, ariko ibi ubu ngubu byahindutse bikurwaho n'inteko ishinga amategeko, anamburwa ndetse n'inyito y'icyubahiro yarasanzwe afite nk'umukuru w'igihugu. Jacques, Urakoze Prudence. Njyumva nanjye nababwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amashyirahamwe harihanira inyungu za politiki mu ntara za Kivu zombi mu burasirazuba bw'icyo gihugu yahaye umunsi ntarengwa ingabo z'igihugu n'iz'akarere kugira ngo zivane umutwe witwaje intwaro wa M23 mu turere wigaruriye muri teritwari za Rucuru na Nyiragongo. N'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Masude Ahmed Keir. Mwakoze cyane kwita mu BBC Gahuzamiryango. Amakuru yacu arakomeje kuba rwacu rwa internet BBC Gahuza akadomo.